Nongeye kugusuhuza uri kureba ino video. Uyu munsi naguteguriye abahanzi 10 bakize kurusha abandi hano mu Rwanda muri umwaka wa 2026. Uru rutonde rero tukaba twarukoze twitonze cyane kugira ngo tutaza gukora ikosa rikomeye cyane. No kuvuga ngo twashingiye ku byo binjiza biturutse mu muziki ndetse n'ishoramari bafite hanze y'umuziki, amakontara basinya n'ababaha akazi ko kwamamaza n'ibindi byinshi. Turaza guhera rero ku mwanya wa 10 tuzamuka tujya ku mwanya wa mbere. Niba uri mushya hano kuri iyi channel kanda subscribe kugira ngo dukomezanye no mu bindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Twihuse cyane rero ntanabatindiye, wakwibaza uti umuhanzi uri ku mwanya wa 10 kuri urutonde rwacu ninde? Umuhanzi Davis D aka Shine Boy. Muramuzi mu ndirimbo zakunzwe cyane nk'iyitwa Lolo, ndetse akora yitwa Itara, indi yitwa Berimuda. Zikaba ari indirimbo zakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube rw'uyu muhanzi, nkaho iyitwa Lolo yarebwe n'abantu bangana na miliyoni 6,700,000, Itara irebwa na miliyoni 3,900,000, Berimuda irebwa na miliyoni 3,700,000. Izi ndirimbo zikaba ziri mu zamwinjirije agatubutse kuri YouTube. Ndetse ntiwakwibagirwa n'ibitaramo yakoze mu mwaka washize wa 2025, abikorera i Paris mu Bufaransa, abikorera muri Canada ndetse no mu Bwongereza. Hose akaba yarahakuye amafaranga menshi cyane. Uyu muhanzi Davis D uzwiho kwambara imyenda ihenze ndetse n'imodoka zihenze cyane. Muri uyu mwaka wa 2026 akaba abarirwa amafaranga agera kuri miliyoni 335 atunze nk'umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. No kuvuga ngo bikaba bimushyira ku mwanya wa 10 kuri urutonde rwacu. Dukomeje rero ku mwanya wa 9, wakwibaza uti nuwuhe muhanzi uri kuri uyu mwanya? Mufite amatsiko menshi cyane ndabizi. Uyu muhanzi rero akaba akiri muto cyane, akaba atangiye kariyeri vuba ndetse akaba ari n'umuproducer. Izina rye rirazwi cyane ni Element Ele. Akaba yaratangiye umuziki vuba hangaha rwose. Mwamukunze mu ndirimbo zirimo yitwa Fudetwa ndetse n'indi yitwa Kashe ndetse na Tombe nayo tutayibagiwe. Tukahita tujya ku ndirimbo nshyashya ye amaze gusohora vuba hangahe maze amezi 2 yitwa Maso. Izi zikaba ari indirimbo zamwinjirije agatubutse amafaranga menshi cyane rwose, nk'iyitwa Fudetwa yarebwe na miliyoni 30 mu myaka 2, iyitwa Kashe irebwa na miliyoni 14 mu myaka 3, ndetse n'iyitwa Tombe irebwa na miliyoni 14 mu mezi 10. Izi ndirimbo zikaba zararebwe cyane kuri YouTube, barazumva cyane kuri Audiomack, Spotify ndetse n'izindi mbuga zicuruza imiziki. Zikaba zaramwinjirije amafaranga menshi cyane, bimuhesha kujya gukora ibitaramo mu Burayi, akora ibitaramo muri Espagne, akora igitaramo mu Bubiligi ndetse no muri Canada. Akaba abarirwa amafaranga angana na miliyoni 384 z'amafaranga y'u Rwanda. Wakwibaza uti nuwuhe muhanzi uri kuri uyu mwanya wa 8 tugezeho? Uyu mwanya wa 8 tukaba tusangaho umuhanzi witwa Chris Easy ubarizwa muri label ya Junior Giti. Junior Giti muramuzi, ni umugabo ukomeye cyane hano mu Rwanda mu bijyanye no gusobanura ifilime, ndetse akaba yarakoze indirimbo nyinshi cyane. Muramuzi uwo ni Chris Easy. Akaba yarakoze indirimbo yitwa Jugumira, akora indirimbo yitwa Inana, akomereza ku ndirimbo yitwa Sekoma, akora indirimbo yitwa Samborera, akora indirimbo Foromiyana, akora indirimbo yitwa Edeni, akora n'indirimbo yitwa Amashu. Izo ni zimwe mu ndirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Nk'iyitwa Jugumira ikaba yararebwe na miliyoni 14 mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa. Iyitwa Inana ikaba yararebwe na miliyoni 10 mu myaka 3. Iyitwa Sekoma ikaba yararebwe na miliyoni 10 mu gihe cy'umwaka umwe. Iyitwa Samborera ikaba yararebwe na miliyoni 3,900,000, ikaba igiye kugira miliyoni 7 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Izi ndirimbo zikaba zaramwinjirije amafaranga menshi cyane, zikamuhesha kujya gukora ibitaramo hirya no hino mu Burayi. Akaba yarakoze ibitaramo mu Bubiligi, akora ibitaramo mu Bufaransa, akora n'ibitaramo muri Canada. Uyu muhanzi rero akaba barizwa muri label ya Junior Giti nk'uko nabibabwiye. Akaba ahagaze amafaranga angana na miliyoni 400 z'amanyarwanda.
Ku mwanya wa karindwi kuri urutonde rwa turasanga umusore ukiri muto cyane ukunda kwiyambarira style za gakondo rwose za hano mu Rwanda, agakunda kwiyambarira imyambaro ya gakondo, agakunda kwishyiriraho style ku musatsi za gakondo za hano mu Rwanda. Uwo rero akaba ari Kevin Kade. Kevin Kade akaba yarakunzwe mu ndirimbo irimo nka Sikosa, Munda, Nyanja, ndetse akundwa mu ndirimbo yitwa Pyramide yakoranye na Dramati ndetse na Kivumbi King. Akundwa mu ndirimbo yitwa Bebe yakoranye na Alikiba, ndetse izi ndirimbo zikaba zarakunzwe kuri Audiomack, zikundwa kuri Spotify no ku zindi mbuga zigiye zikora ibintu bijyanye no gucuruza umuziki. Indirimbo yitwa Sikosa ikaba yararebwe n'abantu bangana na miliyoni 15 ku rubuga rwa YouTube. Icyo ni igihe kingana n'umwaka umwe gusa imazeho, ikaba yarakunzwe na miliyoni 7 mu gihe cy'imyaka 2 mu nda, ndetse ikundwa n'abantu bangana na miliyoni 4,300 Nyanja mu gihe cy'amezi 5. Pyramide yakoranye na Dramati wo mu Burundi ndetse na Kivumbi hano mu Rwanda ikaba yararebwe na miliyoni 3,100 mu gihe kingana n'imyaka 2. Indirimbo yakoranye na Baby Cool yitwa Bebe ikaba imaze umwaka umwe, ikaba yararebwe na miliyoni 2,700. Izi ndirimbo zikaba zaramuhesheje amafaranga menshi cyane atubutse kuri izi mbuga nkoranyambaga nagiye mbabwira, bikamuhesha kujya gukora ibitaramo muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda ndetse no mu Burayi. Ntago yasibye no kujya no muri Canada, hose yarahakoreye mu mwaka washize 2025. Uyu musore rero akaba atunze miliyoni 520 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rwacu wakwibaza ati tuhafite uhe muhanzi? Hano tuhafite umuhanzi witwa Butera Knowless, akaba ari umumama w'abana 2 ndetse n'umugabo we Clement ari nawe umukorera izi ndirimbo tugiye kugarukaho. Akaba afite rero indirimbo zakunzwe cyane nk'iyitwa Teyamo, ikaba imaze imyaka 10, hakazi yitwa Ko Nashize nayo ikaba ifite imyaka 9, hakazi yitwa Umutima ikaba imaze imyaka 11, akagira iyindi yitwa Darling ikaba imaze imyaka 7. Izo ni indirimbo rero zakunzwe cyane z'uyu muhanzi Butera Knowless, zikaba zaramwinjirije agatubutse ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube. Nka YouTube iyi ndirimbo yitwa Teyamo ikaba yararebwe na miliyoni 4, yitwa Ko Nashize irebwa na miliyoni 3,400, yitwa Mutima irebwa na miliyoni 2,500. Zikaba ari indirimbo zamwinjirije agatubutse kuri urubuga rwa YouTube ndetse kuri Spotify naho ziriho, kuri Audiomack naho yazibonyemo amafaranga menshi cyane, bimuhesha kujya gukora ibitaramo hirya no hino ku isi, harimo muri Afurika, muri Aziya, Burayi ndetse no muri Canada. Hakaba afite rero n'indirimbo nshyashya yiswe Ntacyo, ikaba ari indirimbo imaze ukwezi kumwe gusa. Uyu muhanzi rero akaba ari mu bahanzi bize n'amashuri menshi, akaba afite icyiciro cya 2 cya kaminuza. No kuvuga ngo ntaga akora indirimbo gusa, ahubwo akora n'izindi business mu buzima bwe busanzwe tutashatse guhita tugarukaho aka kanya. Uyu muhanzi rero akaba abarirwa amafaranga angana na miliyoni 540 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatanu rero tukaba tuhafite umuhanzi ukomeye cyane kuva mu gihe cyashize kugeza n'uyu munsi. Uwo nta wundi rero akaba ari King James. Abantu bakaba baramukundiye uturirimbo twiza dutuje kandi tw'urukundo akora. Uyu muhanzi King James akaba yarakunzwe mu ndirimbo zitandukanye, harimo iyitwa Igitekerezo, hakazi yitwa Pupete, hakazi yitwa Mfata, hakazi yitwa Ndagukumbuye yakoranye na Riel Ways, hakazi yitwa Mutima. Izi ndirimbo zose zikaba ziri ku rubuga rwe rwa YouTube. Nk'iyitwa Igitekerezo ikaba yararebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 4,800, ikaba imaze imyaka 7. Pupete ikaba yararebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 4, ikaba imaze imyaka 5. Hakazi yitwa Mfata ikaba yararebwe na miliyoni 2,800, ikaba yararebwe mu myaka 2. Ndetse hakazi yitwa Ndagukumbuye yakoranye na Riel Ways ikaba imaze imyaka 5, ikaba yararebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 2,800. Ndetse na Mutima nayo yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 2,800 mu mezi 11 gusa. Izi ndirimbo rero zikaba zaranakunzwe kuri Spotify, Audiomack no ku zindi mbuga zitandukanye zicuruza umuziki. Uyu musore King James rero akaba akora n'izindi business hanze y'umuziki, harimo business y'inganda,
hakaza n'ubucuruzi bugiye butandukanye agenda akora, ibyo bikamwinjiriza amafaranga menshi cyane, akaba abarirwa amafaranga atunze agera kuri miliyoni 580 z'amanyarwanda. Tukaba tugeze rero ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde rwacu. Wakwibaza uti hari uwuhe muhanzi? Icyo nakubwira ni umuhanzi ukomeye muri Afurika, ukomeye muri East Africa no mu Rwanda muri rusange, akaba yitwa Munyakazi, akaba abarizwa muri lebo ya 155 AM y'umukire Coach Gael. Uyu muhanzi akaba yitwa Bruce Melody, akaba yarakunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye harimo iyitwa Catherine. Catherine ikaba imaze imyaka 6 ku rubuga rwa YouTube, ikaba ifite miliyoni 14 zamaje kuyireba. Hakaza iyitwa When She's Around, iyi ndirimbo akaba yarikoranye n'umuhanzi ukomeye cyane wo muri Leta Zunze za Amerika witwa Shaggy, ikaba imaze imyaka 2, yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 8,800. Hakaza iyitwa Katapira. Katapira yarebwe na miliyoni 7,500 mu gihe kingana n'imyaka 4. Hakaza iyitwa Samoya yarebwe na miliyoni 7,400, ikaba imaze imyaka 5. Hakaza iyitwa Akinyuma yakoranye na Shadibu akaba nawe ari umuntu uzwi cyane hano mu Rwanda, ikaba imaze imyaka 3, ikaba yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 5,600. Reka dusoreze kuri iyi ngiyi yitwa Ikinyafu yakoranye na Kenisol, nayo ikaba imaze imyaka 5, ikaba ifite miliyoni 5 z'abayirebye. Ni ukuvuga ngo izi ndirimbo zaranumvishwe cyane kuri Audiomack ndetse no kuri Spotify, byazamuriye izina rikomeye uyu muhanzi wacu hano mu Rwanda Bruce Melody. Ataramira mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo igitaramo rutura yakoreye mu gihugu cy'u Burundi, akorera ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, akorera ibitaramo muri Tanzania, muri Kenya, akora n'ibitaramo mu Burayi harimo mu Bubiligi, akorera ibitaramo muri Canada. Akaba afite n'indirimbo nshyashya yitwa Pom Pom nayo irimo irazamuka neza cyane, yakoranye na Diamond Platnumz. Ibi rero bikaba byaramusigiye amafaranga menshi cyane yagiye akura muri iyi miziki ye, akaba ahagaze miliyoni zigera kuri 620. Uyu muhanzi Bruce Melody azwiho kuba ari we utunze imodoka ihenze mu bahanzi hano mu Rwanda yitwa Barabas. Ku mwanya wa 3 rero ku rutonde rwa turasanga umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, muri Afurika, muri East Africa yose kuko yarayifashe. Uwo muhanzi rero nta wundi ni Tiger B aka The Ben rero akaba yarakoze indirimbo nyinshi cyane zigatuma amenyekana, harimo iyitwa Ni Forever yakoze ari kumwe n'umugore we, Ningi True Love yari kumwe n'umugore we Pamela, ndetse akora indi yitwa Vazi yakoreye i Dubai, akora n'indi yitwa Thank You yakoranye na Tom Close, ndetse akora n'izindi zirimo Naremeye, Ndaje, ni nyinshi cyane yagiye akora zagiye atuma amenyekana. Izi ndirimbo rero akaba yarazikoze akazishyira ku rubuga rwe rwa YouTube zikarebwa cyane, harimo nk'ingi yitwa Ni Forever yagize miliyoni 8,400 mu myaka 2. Iyi ngiyi yitwa True Love igira miliyoni 8,300 mu gihe cy'umwaka umwe. Iyi Vazi igira miliyoni 7,300 mu gihe cy'imyaka 3. Thank You igira miliyoni 6,900, irinda kuzuza miliyoni 7. Uko ziri kurebwa cyane kuri YouTube nako zumvwa cyane kuri Audiomack ndetse na Spotify, bituma uyu muhanzi agira amafaranga menshi cyane biturutse ku bantu bamwumva. Ndetse akaba agira n'ikindi gitaramo gikomeye cyane gisoza umwaka cyitwa The New Year's Groove. Iki gitaramo kikaba cyarabaye umwaka ushize wa 2025, atumiramo umuhanzi Bruce Melody. Abantu bararyoherwa cyane muri BK Arena, ndetse uyu muhanzi akaba yagiye akora ibitaramo byinshi ahantu hagiye hatandukanye, harimo muri Amerika, muri Canada ndetse no mu Burayi. Ibyo byatumye akuramo amafaranga menshi cyane, harimo ayo yagiye abona nyine muri ibyo bitaramo bagiye bamutumiramo, bituma agira amafaranga ku giti cye angana na miliyoni 640 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 2 ku rutonde rwacu tukaba tuhafite umuhanzi wakoze indirimbo zirakundwa cyane hano muri Afurika, muri East Africa no ku isi yose. Uwo rero nta wundi ni Ngabo Medal akaba yarakoze indirimbo zirakundwa cyane nk'iyitwa Slowly, yakora indirimbo My Voice yerekana ukuntu yakoze ubukwe bwe, akora indirimbo Queen of Shiba yatuye umugore we, akora n'indirimbo yitwa Lose Control, akora indirimbo yitwa At The Top n'izindi nyinshi cyane zagiye zikundwa hano ku rubuga rwa YouTube. Nk'ingi yitwa Slowly ikaba yararebwe na miliyoni
miliyoni 128, ikaba ariyo ndirimbo y'umunyarwanda yarebwe cyane kurusha izindi zose abanyarwanda baba barakoze, ndetse n'ingi yitwa Mayivo ikaba yararebwe na miliyoni 52 mu myaka ine gusa. Nk'iyi nayo yitwa Queen of Shiba ikaba yararebwe na miliyoni 21 mu myaka ine gusa. Akurikizaho indirimbo yitwa Lose Control ikaba imaze imyaka 7, ikaba yararebwe na miliyoni 15. Akaba rero yaranazishyize no ku zindi mbuga nazo zicururizwaho umuziki, harimo iyitwa Spotify ndetse na Audiomack, zikaba ziri mu zamwinjirije amafaranga menshi cyane ko uyu muhanzi ari we muhanzi utunze amafaranga menshi cyane mu bakora izi ndirimbo za Sekira, ndetse akaba afite amafaranga agana na miliyoni 780 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa mbere ku rutonde tukaba tuhafite umuhanzi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza yihebeye Imana. Uyu muhanzi akaba yitwa Israel Mbonye cyangwa Mbonye Cyambo, akaba yarakoze indirimbo zirakundwa cyane, harimo iyitwa Ni Nasiri, agukorera indirimbo yitwa Nitamani, akora indirimbo yitwa Malengo ya Mungu, akora indirimbo yitwa Sikiliza, akora indirimbo yitwa Kamani, akora indirimbo yitwa Amenisamehe. Izo ni zimwe mu ndirimbo zakunzwe hano ku rubuga rwa YouTube, zimwinjiriza amafaranga menshi cyane bitewe n'abantu bazirebye. Nk'urugero nk'ingi yitwa Ni Nasiri ikaba yararebwe na miliyoni 88 mu gihe kingana n'imyaka 2 yonyine. Nk'indirimbo nayo yindi yinjije amafaranga menshi cyane iranarebwa cyane yitwa Nitamini, ikaba yararebwe na miliyoni 56 mu gihe kingana n'imyaka 2. Agukorera indirimbo yitwa Malengo ya Mungu ikaba yararebwe kuri YouTube na miliyoni 27 mu gihe kingana n'imyaka 2. Izi ndirimbo zamuhesheje gukora ibitaramo bikomeye cyane hirya no hino, harimo ibyo yakoreye hano mu Rwanda, hari ibyo akorera hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Nk'urugero hari ibitaramo yakoreye muri Kenya kuri iyi ndirimbo yitwa Ni Nasiri. Abanyakenya barayikunze, Abagande barayikunda, Abatanzania nabo nuko. Iyi ndirimbo ikaba yaramwinjirije amafaranga menshi cyane. Afite ibitaramo akora hano mu Rwanda buri mwaka cyitwa Icyambu, ikagira ibice byinshi cyane, harimo Icyambu concert, ibice byinshi cyane agenda akora buri mwaka urimo kugera ku musozo. Uyu muhanzi rero akazishyira kuri Audiomack, akazishyira kuri Spotify, akinjiza amafaranga menshi cyane. Uyu muhanzi rero niyo mpamvu yaje ku rutonde rw'abahanzi bayoboye abandi hano mu Rwanda mu gutunga amafaranga menshi cyane, na miliyoni zigera muri 800 zuzuye akaba azifite rwose ku mufuka we.